Danas ćemo pripremati sarmu. Prvo što vam je potrebno, trebate u jednu posudicu staviti ljeveno meso. Zatim, u tu posudicu dodajte malo papra, soli, vegete, riže, bijelog češnjaka i crvenog luka. Sada, mi smo već sve sastojke stavili u ljeveno meso. Sada ću ja to malo izmiješati rukama, da se sve sklopi. Zatim uzmete onoliko listova koliko vam je potrebno. Uzmete onoliko listova kiselog kupusa koliko vam je potrebno, te na ovaj način koji ćemo vam sad pokazati očistite svaki list. Zatim uzmete malo mesa, stavite ga u jedan list kiselog kupusa. Zatim ga krenete rolat. Jednu stranu odmah zatvorite, a drugu i dalje rolate. I ovo tu što vam ostane, gore vidite, to samo zatvorite, to jest ugurate. I to na kraju mora ispasti ovako. Zatim sve listove koje ćete koristiti, u njega stavite meso i zarolajte. Sada trebamo sarmu složiti u lonac. Evo, sve smo posložili. Zatim naspete vode. I nakon što ste nasuli vodu, stavite da se uključite peć i to je to. Sada čekate da se to skuha. Ako kuhate u ekspres loncu, sarma će se kuhati od 15 do 20 minuta. Nakon što se sarma skuha, dodajte malo sos paradajza kako bi sarma imala bolji okus. Sarma na kraju izgleda ovako.